Borac Drašković u rekonstrukciji i radio amateri iz 9.1 Alfa Bravo Eko. Cota aktivatori. Dečki, šta to radite? Pa kaže, stvari što je više šusti. Evo ovdje su mišli. To su najbolji. Širi se kraci od inverte 2 antene za aktivaciju dvorca Drašković. Lijevo od mene Ivan 9A7 DRI, desno Zlatko 9A3 BCZ. Stilim se 200, ajde, složi jedan. Ajde, to je to. Znači moramo još vratiti. Ajde. SVR je sve bolje i bolje. Očekali smo i suvica. Secure. 9 Alpha 1 Alpha Bravo Echo from Castle Drašković Slatina. Secure, secure, secure. 9 Alpha 1 Alpha Bravo Echo from Castle Drašković Slatina. Secure, secure, secure. 9 Alpha 1 Alpha Bravo Echo. Alpha 0240. Lord Castle Award. 0240. Thank you, good luck, and thank you for yourself. Thank you, good luck. 9 Alfa 1 Alfa Alfa, je li to dobro? Lijep pozdrav i tebi kolega, 5973. Ok, 9 Alfa Alfa. Dobar ti dan, 59, pozdrav tebi ekipi, sretno. Italy, United Germany. Is that correct? Roger, Italy, November 3, X-ray, United Germany. Xylophone, Union Germany, name water 59, okay? Okay, okay. Italy, November 3. X-ray, United Germany. 59 to you. 73, thank you for your call. This is reference World Caster Award from Castle Drašković Slatina, 9 Alpha 0240. 9 Alpha 0240 from Castle Drašković Slatina. Roger, Roger, many thanks for your caster for me. 73, good day, ciao. 73, sretno. Sretno također, 73.